Number 21. Don't give up, keep on calling Jesus. Same thing nale ayisafana la kazi ngisenza ngihledi phansi. Asiyeni ke ezwini likaNkulunkulu masinyane bese siyavala siyathandaza. Egameni lenkosi. Uyeva nje ikhamekile, uyayiva nangikhuluma, ayisadlangana. Onke nwabulele. Matthew chapter 15, 21 to 28 isikhuluma indzaba yokukholwa, and then I'm closing. Isikhathi sami sesihambile bakithi. Egameni lenkosi. Akukho Jesu angeke akulungise. Webazalwane ke akukho ange amba ngale string nje yebo yebo ngiyazi yebo ngiyazi yebo ngiyazi ngimbonile yebo ngimbonile yo akukho angeke akulungise. Yebo ngiyazi yebo ngiyazi ngimbonile yebo ngimbonile akukho Jesu akukho Jesu angeke akulungise yebo ngiyazi. Funza makevilane sikhuleke. Matthew sehluko 15 verse 21. Yes. Jesu wesuka lapho. Waya etindzaweni tangaseThire naseSidoni. Umfati labe ngomKhenani wakuyo leyo ndzawo. Weta kuJesu akhala athi, "Ngihawukele Nkosi, Ndvodzana ya Davide. Indvodzakati yami iphethwe lidimoni kabi." Kodwa Jesu akazange amphendvule. Bafundzi bakhe base basonzela kuye bathi, "Mxoshe lo mfati, ngobe nangu Solomane uyasilandzela, uyakhala." Yes. Jesu waphendvula wathi, "Angikatfunyelwa kulomunye umuntu, kuphela etimvini letilahlekile, letingema-Israyeli." Kepha lo mfati wasonzela waguca embi kwakhe wathi, "Nkosi, ngisite." Jesu wamphendvula wathi, "Akukalungi ukuthi kudla kwebantfwana kulahlwe etinjeni." Umfati waphendvula wathi, "Yebo Nkosi, uqinisile, kodwa netinja tiyotfola emavutfuluka lasele kubanikati bato." Ngako Jesu wamphendvula wathi, "Awu make, kukholwa kwakho kukhulu, akwendeke kuwe njengekufisa kwakho." Indvodzakati yakhe yasinza ngaleso sikhathi. Her doctor was instantly healed. uJesu angambekanga netandla. The Bible, when Jesus went not to the region of Tyre and Sidon, ahamba ashumayela izwi likaNkulunkulu. Wathi lo make nakeva ukuthi Jesu ungasenzaweni yakhe. Waba nekholwa ukuthi nangaya kuJesu umntwana nami la ekhaya angaphila ngoba sawuzamazamile solo lo mntwana akabi ngconyo. Lo make wasuka ke waya kuJesu la kahamba khona. Lo make uya ngekholwa nakafika usebenzisa umlomo wakhe, sebenzisa ivoice yakhe so that atovakala. Nakafika lo make Bishop Malambe uthi Jesu ndothanda kaDavide
ngihawukele indodakazi yami iphethwe amadimoni kanzima. Zibayibheli lomake, she never received a good response. Nakamemeta kweqala, Jesus become quiet on her request. Lo mama lona waqhubeka wamemeta wathi Jesu ngihawukele. Ngalamanye amazwi lo make akazange give up. Kinothi namhlanje ngizokubeka izandla, do not give up in life until you receive what you want. Isibhayibheli lo mama wesibili wa disappoint abantu abahamba noJesu. Base abahamba noJesu, Jesu siyacela xosha lo make, she's making noise. Lo make akazange aphelelwa kuthi uthola a negative report. Kalamanye amazwi emhlanjena nginothi empilweni ungagive up until ufeza liphupho lakho, until uthola lento loyifunako kusumakatha. Lo make waqhubeka wathi lahla phansi kuJesu, akanandzaba athi Jesu uthulile, akanandzaba ukuthi bathu bangamsindo, wangagive up, wangadubi. Into lebulala thina babekhansela, sineldemon lekuduba, sineldemon lekuyekela tintfo. La kulo mhlaba, you don't give up until you achieve what you want. Noma ngabe la unkonkotha khona abakuvuleli bayakuthuka bakwenta impendulo yabo iba negative, ketha wena uma ngabe wadi kuthi ufunani, don't give up. Ake sotshela makhelwane thani makhe ungagive up makhelwane. Sishumela kule generation abantu sebalahle lithawula ushona semthandazweni, sebalahle lithawula ushona ekukhonzeni isimakathe, sebalahle lithawula ushona tikweliphupho labo. Lo make waya ngekuthi ngiyakholwa kuthi nanga ikuJesu utanginceda tikwesimo sasekhaya lami. Namhlanje nginokukhuthaza kuthi uma ngabe wadi kuthi Jesu unemandla ekusolva inkinga takho, la uyakhona noma ngabe iansa ungayitholi, keja ungagive up, ungaphelelwa lithemba, ungaphelelwa ngemandla. Wesibili lo make uthi Jesu kwesathu, lalela la ke make, mina ngithunyelwe kwabantwana bakaIsrayeli kuphela, hayi kwabantu bekuhamba. Lo make sola kajiki. Wes4 lo make uyakhala, uyatehlisa kuJesu emadvolo, uyaguqa uthi Jesu akusikahle ukuthi ngithathe kudla kwebantu abami ngikunike tinja. Sona lo make kube ngimnawe bengaduba ngithi hey akahambe Jesu, angeke nebafundisi bakhe vela bangifune. Lo make bekade ukuthi Jesu uyimpendulo neanswer yakhe tikwemntwanakhe. Inkinga yakho wena ubese uphelelwa ngemandla, uyaduba kanti la kulo mhlaba ushona sendlini kaNkulunkulu awudubi ungatholanga into yakho loyifunako. Lo mama sengiyothandaza wathi kuJesu, lalela ke Jesu, mina ngisekuwe ngoba ngathi ukuthi isimo sami nangibiyele ekhaya sitabe sesiguqukile, anginandzaba ngithole negative report. Ketha lokusala lalela ke Jesu, mina nginelwati kuthi netinja tiyadla emavuthuluka lawa etafuleni. Nakabona njalo Jesu wathi, how great is your faith make, ayikhona kholo kwakho kholo. Lalela ke make, njengoba ungagive phanga, njengoba ungaphelelwanga ngemandla, makwenteke njengokholo kwakho. Lithi iBhayibheli immediately indodakazi yakhe yaphila. Nawe namhlanje ngibona indodakazi yakho iyashintsha namhlanje. Nawe ngithi makwenteke njengokhola kwakho.
ngithi makwenteke njengekhola kwakho nginothi mina do not give up lo make bekakhala bejakhala lanjela Jesu akazange give up nawe noma ngabe ucinzeteleka noma ngabe kubhlungu khala kubulanjela Jesu enungajikiswa ngabantu ukuthi ba negative ungajikiswa nabantu abahamba noJesu lithi iBhayibheli lo make waba neunderstand ukuthi Jesu uyimpendulo yakho konke kube bekungimi nawe bengingajuba ngijike ngithi angincenge baningi bantu abangangisiza nothi mina mfana wami nalo apply khona noma ngabe bakujikisile bathi akucashwa ungadubi uthi mina vele bathi akucashwa soyajika la kulomhlaba awu give up unga achievanga lento loyifunako inkinga yabazalwane uthandaza kanye nakungenteki bese uthi mina uNkulunkulu akekho kani yonke into idzinga ukuthi ubeketele kuze ube nayo inkinga sishumayela libandla Bishop Malambe lelisheshe lidube lo mnye udutsiswa ngokuthi esontweni bamhlebile and the same environment ngila kunempumelelo yakhe khona yena sowudubile nginothi mina noma ngabe utela kuapostoli msiyake house of praise sawuthola ke abantu bakuphendvula negative wena yathi ukuthi uthe kubanda kulena ndzawo ngoba nabantu labaphakathi esontweni bangakujikisa ulinyode ngabantu abaphakathi esontweni ulahlekelwe ibreakthrough yakho lo make bekati ukuthi uJesu lotanginceda noma ngabe kwanaye sewukhuluma negative angigive up ngoba ngiyamade uthi unalo mhlobo nje lekulinga abantu babone ukuthi bayakwati kubeketela na athi mbethe nakahlabela mfundisi msiyako noma ethule keja imphendvulo ikhona la kulomhlaba siyekele tinto sesifikile ku destiny yethu sasheshe sadvuba sakhathala saluza sesifikile elithi iBhayibheli kumakhosi umprofeti atshela Ahabi ukuthi don't not worry khona lokutawenteka mina ngisaya entshabeni ngisayothandaza keja nakafika lisiwagobisa ikhanda lakhe watshela Gehasi ukuthi ngicela uphumele ngaphandle uyobuka lifu la utawubona khona lifu bese ubuya ngitshela keja ngicela ubuke kasikhombisa ubuye ungitshela ukuthi ubonane uyaya kweqala soda kaboni lutho uthi Elisha jika uyobona again until uzubone lifu akazange give up laze lifu labonakala inkinga yakho wena ungabona ungazuthi kude lokwendekala ke mthandazweni uhlala ekhaya uthi simakathe mina uyangizonda kanaka kuzondi yonke into ngaphansi kwemfundo welanga inesikhathi sayo and when your season arrive nobody can stop your season uma ngabe somanda sekavula eminyango akekho longawuvala nasingaba nalenhlitiyo yekwati ukuthi ngasiya kuNkulunkulu sometimes we cannot get immediately answer but into lefunakala ko wena ifuna ipersistence ukuthi ubeketele noma ngabe sekunema negativity empilweni until you achieve what you want ake sothi makhe beketela makhelwane yenda njani makhelwane yenda njani makhe lo make akazange aduba nakafika uthi Jesu kukhola kwakho make kukhulu hamba makwenteke njengekholwa so in other words yonke info ithinga khola kwakho wathi angimemetele babethabethe uma ngabe ukholwa ukuthi udawuba ngikhansela ngisima kwenteke njengekholwa kakhambi yoba ngikhansela uma ngabe ukholwa ukuthi ufuna kuba ngibusiness woman makwenteke njengekholwa kwakho uma ngabe ukholwa ukuthi udawudriver makwenteke njengekholwa kwakho uma ngabe ukholwa ukuthi udawuphumelela makwenteke njengekholwa kwakho kuya ngekuthi ukholwa kangakanani lomnye babe uyagula ku 2 King chapter 5 igama lakhe nginamani
uya prophet Elisha uya ngepride uya ngeattitude uya ngekuthi yena unemali mara uyagula lithi iBhayibheli he was a great warrior eMasiriya bekanqoba timbi ngaye because isimakathe bekanaye but bekanebulepro umuntu nemuntu lana unabhadi wakhe la umuntu nemuntu la unani makhelwane singasho sithi mfundisi manzini uyashumayela bese sithi kodwa yabona umuntu angaze athi kodwa nayo ke inkinga is where your errors and your weaknesses lies lo Babylona nakafika makelikhele Elisha uthi Gehazi hamba yomtshela ayoncwila kasikhombisa eJordan Ntabese uyaphila uthi lo babe lo mprofeti udlala ngami ngahamba distance lengaki attitude yakhe bengithi mina utawuphuma angibeke isandla bese ngiyaphila why athi ngiye eJordan ngoba nakithi imifula ikhona lengconyo kune Jordan so uqala ukukhombera manje attitude and once waba ne attitude ifaith sekulahlekele bathi ke labahamba naye lalela la ndoda siyakucela singabiyele emuva uma ngabe ukutshela info lelikhuni awuyentile khetha manje ukutshela info lelula sicela ucompromise ube nekukholwa sihambe siye eJordan la kasho khona bafila bathi utawuncwila kayi7 wancwila kwekuqala sola kwendeki kwesibili kwesithathu khetha nakafika kunumber 7 wathi uyaphakama waphuma sikhumba sakhe sesilaphekile sesifana njengengane kwakhuluma yena wathi angamboni uNkulunkulu lofana naNkulunkulu wa Elisha nami can I announce today in the mighty name of Jesus bengamemetela inamhla ngegama lika Jesu ngithi nawe konke lokutelelana sekwenzakele wena logulako sowuphilile wena lothakathiwe sowuphilile labalwana abatawuqabana bodwana la ufuna kuyongena khona utawungena if you believe shout hallelujah lo mmake waba nekholwa empilweni noma ngabe ngibekise kule relationship lena bo invest ukuthi uyathanza kakhulu sebakwalile ngoba kwalana kukhona emhlabeni and then ke njengamake lapha usitele livile liphelile yena so ukhathele ngendoda ngoba indoda yena njani imihlukume yabona so give up phile manje empilweni impilo noma ngabe kube ebhlungu lana akusho ukuthi kusasa itawuba njani we don't give up until we receive what we want kuningi la silimale khona enhlitweni mara kusho ukuthi empilweni sekufuna sende njani give up angikhulume nemuntu lo academic level noma sesikole noma wenda matric kufaila kwakho phela kusho ukuthi wena saluyekela isikolo fail is part of life kuthi uyathi thinsita ubone ama mistake akho soluqhubeka nani nelwahamba inkinga yakho ufuna ukuthandaza lo mthandazo ukuthi makwenteke manje nakungendeki manje simakathi angisathandaza noma ngabe ke sihlanyele amatamatisi kude ene plant lo ngahlanyela amandla kumile manje you can't yonke into ukudzinga wende njani ubeketele and you will achieve in life lo make lona akazange give up nakabiyele ekhaya indodakazi yakhe wayithola seyiphilile nami ngithi sonke isimo loshiye ekhaya better na uphuma lana utawuthola into right ungathi ngikhuluma tukobani laba wrong ya prophet empilweni yakho ngithi na ubiyele ekhaya utawuthola labagulayo baphilile lento loyifuna kitawenteka lento loyifisile itawenteka if you believe shout hallelujah uma ngabe ukholwa makwenteke njengekholwa siphakame sibanga nyawo zethu every day and every oh, you are faithful. Oh, Lord. Every day. Every hour. Okay, you are faithful. Oh, Lord. Na ungakholelwa ukuthi uNkulunkulu ungibitile mina kubeka itandla kungendeki lutho
Lento idzinga abantu abatawukholelwa. Lo manje wathi nangingasuka ekhaya kuthiwa udlula ngalasigodzini sakithi anginandzaba noma ngabe mina ngimgentile ngiyikhana nandi why bathi gentile ayiwathi Jesu anginalungelo ukuthi ngithathe kudla ngoba lo make bekangasinga umJuda bekakhonza lo mnye uNkulunkulu emakhalana nakho abakhonzi simakathe mbamba keja lo make wathi let me leave my God akakangincedi let me go to another God. uJesu wamtesta ukuthi uyakwati kubeketela na noma bekafuna into yamasinyane bese uyajika. Now when the theology lo manje ufunze kahle kumakhe ngilomunye lo ntondakazi yakhe bekamfunzi waJesu kule 120 wabe uyayilandzelela info kaNkulunkulu. Lalelani bazalwane sikhala kube siyalandzelela sikhali bese siyajika. Inkinga yakho wena ukhala kube so uyaduba. Sikhala kube siyakhona. Kungako mhlala ngube ngisela ngithi I live spirits ema politician abajikile abantu abaya phambili nasingaba nalo moya loyo ke kuNkulunkulu singayakhashana ngempilo. So lo make wasizakala usizwa kholwa kwakhe. Phakamisa izandla zakho. Ngifuna le ngoma lesithi wethembekile by faith. Singahlabeli thina wena uhlabela uthulile. Sesiconnecta ngekholwa manje. While we worship God. Sithi wethembekile every day. Ivoice yakhe indlule thina lesitike ema mic. And then all of us we connect. Kungaka umzalwane lothi mina ngithandaza ngedwane ekhaya umbuto wami uthi mfundisi mziyako lukhulu lelilodwa lingapheka yini mabhontshisi. Mabhontshisi avuthisa sithi inkhunti ihlangene. Why uNkulunkulu athi asihlanganyele ngilokuthi nawe uyi1 ngeke kwakhona ukuthi khipha linyeva. Nasi la sihlangene nakuphola lakho linceba nela kami liyaphola with the sounds and unity. Phakamisa izandla zakho kakhulu. You are faithful. Oh Lord. You are faithful. Oh Lord. Every day. Every hour. Every hour. Yeah, you are Faithful. oh Lord. Every day. Every day. Every hour. Every hour. Yeah, you are Faithful. oh Lord. Amalanga. Amalanga. Tembegile. Thank you, Jesus. Amalanga. Amalanga. Tembegile. Thank you, Jesus. Amalanga. Amalanga. Ewe tempe. Every day. Every hour. Yeah, you are faithful. Oh Lord. Every day. Every hour. Yeah, you are. Oh Lord. Amalanga. Amalanga, thank you, Jesus. Oh, Jesus. Amalanga. Ishala malanga. Yeah, temple.
Phakamise kakhulu izandla zakho uvale amehlo. Na uhlabelo umhlabelo uthathe leti inkinga takho utibeke phambi kwakho. Wethembekile bakithi. One of the weapon lenqoba ngayo is to worship God. Kuthi nanti ngishayile emsebenzini ka correctional service la ngisebenzela khona kunzima empilweni bese ngiyahlabelela. Uyibambe brother Nhlanhla ibe ngaphansi kancane. Ngifuna sive phakamise izandla zakho kakhulu. Yini okungamehlula uNkulunkulu? Athi Luka chapter 137 konke kuyenteka. kuNkulunkulu. Amalanga. Oh. Oh. Amalanga. Ake sophakamise ivolume yakho na uhlabela. Thembekile. Oh my God. Thank you Jesus. Amalanga. Isho lamalanga. Thembekile. Amalanga. Isho lamalanga. Oh my God. Amalanga. Ishala malanga. Thembekile. Yenawe Ishola malanga Kulumala malanga Wethembekile Uyiphakamise kwekugcina. I want to pray with you right now. Njengendlusela ilanga selela mansi kanjalo nomphefumulo wami njengendlusela ilanga selela mansi kanjalo nomphefumulo wami njengendlusela ilanga selela mansi kanjalo nomphefumulo wami
Shaizanda zakuthandaza right now. Pray. The prayer of faith. Jacob chapter 5 verse number 14. The prayer of faith. Kaprazo karabo shakatari kabazaya katalaba. Ha kalaba baba baba tolo bobo boko shatala baba. Hey, kilaba kalaba. Pray. Nikholwa khuluma lento lofuna yenteke. Nikholwa declare lento lofuna yenteke ekhaya lakho. Para baba 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 kashakata baba. Ile mazuya nda karia mazuta lika baba. Likajesu Kristu waseNazaretha, moya wamandla, moya weqiniso, moya waNkulunkulu, thatha babe control, babe empilweni. Hey, khala baba batholo bobobosi. Khala kwakhe kudzinga kwakhe kweswela kwakhe kwatiwa Kuyenzeka njengoba uthandaza right now. baba siyabonga The prayer of faith. dalo babe umehluko The prayer of faith. egameni likaJesu. Pray. Karapa kapoko zapata raka pakazota takaraka shakata kapakazota kara. Hiri prado sarapa kashaka. Hiyamaka kapakata kashaka. Hiti prozo kapakati kataka pakashakataka. Pray. Kona lo wenzakalayo right now. The prayer of faith. Oh mayanda zeya na baba. Mayanda ziyanda zeya na baba. Oh kalia masaya kablosata. Ma prado saka pati karabo saya katala baba. Oh bayanda kadika bakasiya da baba. Muma katika pakazika taraba baba. Pray for your marriage, pray for your children, your career. Pray for your application, pray for your studies. Pray for your family, your sibling. Pray for your mother, pray for your father. Pray for your work. La usebendela kona. Manda kapo zatarika baba ketala baba bos. Thank you, Jesus. Oh la baba tala baba bos. It is happening, the prayer of faith. It is happening, the prayer of faith. Yes, Lord. Sithi oh believed. Singahlala phansi. Above Hanadako. And worship be lifted. Oh, above. Oh, hey, our cry and worship. Ngicela mphathi ubuye la sizokhulekela manje. Ngicela balethe nesitulo umuntu lomkhulu ufuna ahlale esitulweni ngoba uyohlala esitulweni. Sizokhuluma iauthority over your life. Uhlala nje ubheke phezulu kwelibandla afese elibandla. Ngicela siphakamise izandla.
My house of praise, you can recall. Akekho umuntu lesimhlale saso angayitholi position. I don't remember. I can count them. Bomake PP basuka kuhlala neso. Bo fish mahlalela bebahlethi la. Bobaba ungwenya babuyakuhlala khona la. Some I even prophesy ukuthi kuyowentekana basafuna ukungikhulumisa today. Mphathi uthi ucela uNkulunkulu simkhulekise bamkhetha abe ngikhansela wethu. Nami ngoba liwadi lakhe leli. Asinamona ke thina. Sikhuluma indwe yenteke. Tingilozi matake emthangalo uma ngabe kunemphaka leta umelana nawe. Uma ngabe bagubhe emgodi against wena kuhambe kuyongena bona. Tibam titongapha. Laba tawubamba ngawo umhlangano ngaloku batawucabana bodwana. Ngibona kutawuba nabo Jonathan lebenze bangahambi nawo ketha kutawuba na Jonathan la tokutshela ukuthi kwentekana nongabe liBhayibheli ulathi uze ngikhuluma ngayo. Can I prophesy to this leader man? Can I declare kulo Babylon man? Mangabe simakathathi yebo ngibani lo ngathi cha. Bathathi ngena athi futho. Ketha nasi isifutho sasemazulwini. Nasi isifutho sasemazulwini. Ngicela siphakamise izandla. Bangilethele munye umntwana wemfana wentombatana abuyela lomncane gijimana. Munye wentombatana nemfana. Ngicela umela mva kwakhe umntwana wami. Uphi wemfana? Munye wemfana. It's fine. Ngicela uhlale phansi mfana wami la phambi kwakhe hlala phansi. Yes, asiphakamise nezandla. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Tipokopogo, Jehovah Adonai, Jehovah Tiken, wayekhona solo khona, immutable God, infallible God, omniscient God, omnipotent God. All things are possible. Asiphakamiseni. Baba wethu onamandla. Nasicela noma ngabe yini wena uyasentela. Sekuyiwa lapha eholeni ngomgcibelo. Baba bakhona laba khompyutha naye. Sithumela ingilozi kulela hola kusukela today. Sithumela ingilozi tuke emphakathi wonke waseLangloop. Sithumela ingilozi tikwe Ward 25. Baba wethu onamandla ligama naselikhethwe nguwe emanzulwini ngibani lotawumelana nalo. I decree and I declare naye ileader yakho Nkosi lokufuna ayomela lo mphakathi kule organization ye African National Congress. Baba wethu onamandla makungabikho lotawuzama kusonzela kuyo even in terms of voting. I decree and I declare as a prophet of God, Baba lobukhansela right now makusayinwe emhlabeni kuyasayinwa nasezulwini. Baba uyavotelwa. Baba kula khompyutha nabo ngalomgcibelo. Baba wena uNkulunkulu ngithumile. Labanye bangabi khona mababulawe sisu. Sengiyakhuluma njengemprofeti. Mababe committed, mabakhohlwe nale dead. Bacabanga ukuthi imhla ka5, imhla ka6 kani imhla ngemgcibelo. Sengikhulumile ke Nkosi. Labanye batawufuna nekuwithdraw Nkosi aba withdraw. Ngani wena icommand yasemazulwini.
Ngiyabonga kusekwenzakele. In Jesus name. Amen. 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 Hlala phansi mphathi. Sengicedile. Akumnyama. Kumnyama. Awukhona. Akumnyama. Kumnyama. Awukhona. Ngicela uhlethi phansi uphakamise isandla sakho. Ngifuna ukukhulekela lo hambo lakho na uphuma la. Ngithi imali mayikulanzelele na uphuma la. Ngithi impumelelo mayikulanzelele na uphuma la. Ngithi la uya khona mabakuvulele eminyango. Ngithi la uya khona makungamneti ingoti kwe transport awuhamba ngayo. La uya khona sinenentu ethu efonini yakho mayingalahleke. Phakamisa izandla zakho uvale amehlo. Baba wethu onamandla. Nabantu bakho Nkosi. Nalifa lakho. Njalo nasingena la kulena ndzawo sifana netimpahla nathi ngena emantini bathi washa tiyathamba. Nkosi sibonga kuthambiswa nguwe malo engcwele. Sibiyele ekhaya neligcobo lakho namandla akho. Sibuya nekholwa. Usithe wena kuHabakuk chapter 2 verse number 4 lolungileyo uyawuphila ngekholwa kwakhe. Baba wethu onamandla ngikhulekela lo hambo lapho noma labaya khona. Baya kuma business bayo market abayadu kuma meeting baye emsebenzini. Ngikhulekela ushone izihlobo tabo letipilonga kubo noma labaya khona makungabi nema accident. Labaya khona makube nempumelelo. Labanye Nkosi bo attend amacala kubo khoto bo support izihlobo mabakube impumelelo. Baba wethu onamandla ngumkhululi wetimpilo tethu ke Jehova. Kunganga imihla nemalanga sitawusuka kuwe siyephi ngoba emanzi okuphila atholakala kuwe. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Libandla lithi amen. Banginikeze lama envelope langa Brenda ngifuna kuhambisa lama envelope. Yeah. Amhla ka 5. Engicela ukuthi mhla ka 5 wonke umuntu ngiyamema kule night prayer. Yethu vele abantu bekuhamba ibonus ene banga benefit ngidlula wena. Abuye onke lamabhokisi baningi labantu emathuli balicedile emibhokisi. Ngiyacela ngolesithathu ke ifasting sine candle light service. Wonke umazo praise ngolesithathu. Sine candle light service but ifasting. Ngolesithathu sitobe sine candle light service but siya faster. Uma ngabe kune medication loyidlako ungadleli ukuthi pam udlele nje lokuthi semthandazweni khona kunatha imedication yakho. Siyavisisana. So ngimema ke wonke umuntu. Kambe sithini lesisho Nhlanhla wena waseSwatini imbila yeswela umsila ngani